Au e an rapatuna koribuli e na ngauna ni Langilamba. Au an rapatuna hostel but kina high school. Ngauna sata lako makina tangi. Au ki som grau di sum laki mai. Au mai treide na zake reida na high school ra. Ngauna sa kau mai kina tangi. Sa senra ona ngoi widi aki sa saraba wale tunga na waka tata ni Evel. Ni urei tuango au reida bina kasaranga na tata labe ni kapa na kau ramusu e ngai viritaki e na lomani tu lomani bai mai na dua tali na lomani bai. Nei alu e rere i nei alu i rakaraka e wandi i takatiwe au me ungara wangana i tabi. Tamani wazazara kawanda nei to dometri tungo nda reida tungo da sengani kila ni dometri. Kena wazazara ni to dela ni dometri na lomani dometri e lako laibi na kapa lako laibi na kau. E tonu na ilamba o an rapaki na kore bulingo. Ngo ne mataini za ilamba au kila ni nongu mbula tau toko o nongu lakataka tuiki ni dua na za ilamba kau an dua o ebe.